اندام کوردیناسیون انسیاتیفا پاریزران یا سوریه یا جبو پاراستانا ریبر آپو جبرائیل مصطفى بردوام کرنا تجید آل سر ریبر آپو شرمزار کر. جبرائیل مصطفى دیار کر که مافی هیوی مافی کی اخلاقیه لگوری پیوانان ج مافی ریبر آپویه. هر وحدا زانین که لگوری قانون ترکیه دوه کسین که 25 سالن زندانی دانه آزاد ببن. شخص ریبر او جلانده وی تجریده چقا پیکاد اشتخاص تیبت کرد وان آرمان دبری لأنه ریبر او جلا بخا نه کسایتک شخصک عادیه ریبر او جلان يعني اصل حتى سياسة مدار در بسكري ریبر او جلان اصل فيلسوف مفكرة يعني والي خابيدي پرسکریکا روشلاتانا ویندا پرسکریکا جیانه دا بسد سالا کمیسر وین نکنین چهار سر جرا بیدن ریبر او جلان بفکر و فلسفه خواه چهار سریه دبینی جی دولتا ترک جی تجرید خاص ده امرالی دا فكرة ريبر اوجلان ده امرالی دا بختمینه يعني بختمینه لی ريبر اوجلان برخدان یا ريبر اوجلان ده امرالی دا هین مازن کر يعني نيشتن في فكرنا توا ديمقراط بلابي قال جيف عم كي ناخذن چهار سر چی بش پس جو کمپلی دا تجرید بحقی ریبر آپو دا حرماندنا ریبر آپو جماوه هیویه هر تشتکی دولتا ترک کری هر تشتکنا قانونیه انسانی گرتی تشتی ناوه عقوبات انضباطی تنن بحق انسانا يعني و عقوبات انضباطی بخوا عقوبانی سیاسی بین معنی ریبر او جلان جماوه هیویه حقی خانه بینی گور قانون عقوبات ترکی کسایتک سوجک کرده نه انسان کی سیاست مدار بی حكم مؤبد بعد 25 ساله حق قانوني شرعي جور دستوري دولة ترك بعد 25 ساله حق هيفيه بالسنة ريبر اوجلان 25 سالش در باز كرن رغم وي دولة ترك ما في هيفيه نادي ريبر اوجلان دفردا چه نشانده هر تشتك تركيا دا گريداي سياسة دولة ترك يعني قانون تنايا ديمقراط تنايا سربخا استقلال القضاء يعني بين سربخا قضاء لتركيا هر تشتك حكومتا آكابي جور برجواندي سياسي قانون بيوانا بحق ريبر اوجلان دمشيني يعني الدفردا هوا بخا ارمان چي يعني ارمان بخاج قانوني نتوي مروف اشكنجاكي تعقوباكي يعني دقيق حتى عقوبة بخا انساني بي تو انسان بي چهار سر بكي تو آزاد بكي لذلك ماذا هذه ماذا مقدسة أخلاقيا جور بيفاند نتويجي وحتى جور قانون تركيا قانون عقوبات تركيا وأصول محاكمات تركيا ده ماذا هذه ماذا مقدسة